ole thlir tu le ngai thatu zong te in zavain chibai le vek ule hei kumin sang ni somni paruk kumthar January thakan mang meka kan tunlai khovel boruak chu indo puirim anam khop maya USA in putrama kai shwa USA chuanin an defense budget an tipung hluaya rap thak khopin mo an budget an da ne mani chuanin operation sindur ti top nan kan Pakistan in crore som nga vel an lo seng to boka khovel chu aboy mup adi bermei US lam an pun na sa boka ni Pakistan kan ti chuanin US le Russia in kar boruak po at heta le maya US ipaiten Russian oil purlong an man mi me ani ti chuanin Venezuela chanchin country a FB vela kan lu chuanin Venezuela oil ka traman ka tati ang ten meme share tur tam taka omani Maduro te po ang president te po ang lupain ti kan US in an man mi me ni ramdang trade tu te po US si chuanin an du lo zong le an lok na turan zom poi sakle ti hre hi an nei lo reng ani ti chuanin Iran atul chung buaina achuaka an mox te an sa khobiak in te po an hal hi ala chuanin ruang tam tak kholaya mudur oma buaina ti chuak tu ang chi te kha khai hluman tum bokani chung te chu kan clear howanga eng po ni sela kan tunlai bo ruak chu ha thak ngat khop made in North Korea a in rosa a ballistic missile te akapa tramate an vo veni Kim Jong Un atem khovelin do pi chuak thei reng ani ti chuanin hei putrama hi anin Greenland hilak nge atuma Greenland a hianin ral thum engemaw zat che an tumani Russia le China lo dan na tur chu Russia le China hian an phalbik lova tun kum chu a khai mi hlim ni lo pon in do pui hi achuak lowang ti soya har khop mai eng pon isela kam tun lai khovel bo ruak I Freddy Azia hi kanan chiarange tunlai khovel trama phubalak na kalzel nikum December ni som pathuma khan Syria US pai pani le tonglet tu pakhat ISIS hovin anti lumani ka Trump chuan phubalak nan operation hockey strike akal puizuya US Central Command CENTCOM chuan nimina khan he operation hi chun zomani thu apuang bom chang kang som kwa vel mangin target som thum pakwa chuang an be thu atar langbok F-15E, A-10, Warthog AC-130J gunship le MQ-9 Reaper drones te po man an niya an vain som ni vel an ni US one indo cho chu atumna ni lovin phubalak na ani zok thu apuang December ni som ni atranga ni ko in kara khan US pai de chu he operation nuaya hian voisom pakhat che chuakin ISIS member som ni panga vel ti hlum le man an ni Syria yang kumsom pathum vel civil war awanga an boi nuwa an president Bashar al-Assad Paihthlak kaniya ISIS so po an chaklo tasot mase alulul le damrei zual an lawm treu ani ISIS so te chu kan mi zo si pai hoisen LZ po kanin za chuanga kalum to khamo Greenland eng tin zel trama chuan Joint Special Operation Command J sok chu Greenland runa mo lockdown to strategy duang turin thu a petani in report ani putraman na du hi chu ati mi me ni khinga manom silawa boi thlak kop mai US pai hruai tu lokte zinga Greenland lak ngot chu dan kaltia du vaklo po an omnia soyani trama chuan Chinese le Russian destroyer in dolong le submarine te Greenland se vela tun nai an ron pung hluai ni in asoi trama critics te chuan mi puiril ru su khlek hruai koitum na ani an ring US a hian kumin November a midterm election nei dona heta hian Republican te an che chet view chuan trama hian Paihthlak impeach ani an rin thu an lo soi to ani January ni sari ICE agent pakhatin many police nu pakhat akaplum le ngot bokne atum anga an economy a choi kang vak lem lo bokne Trump hian do dal tu anei bel zel hei hian mid Trump election eng tin tak mongang mo NATO le US indo palin NATO hi ke darta se tumlo dovin Russia hian Europa influencer on nei na sa sau thei ome Trump hian NATO a poisa an tho tamber lain ramdang te chuan an thei top an chu lo ni in a hria a fair ti chi alo hei wang hian NATO ti chia da tum deuh emoni le ti zona te a omme NATO ti chia Russia nen in lai china thazok nei adu po ani the a Trump masa National Security Advisor John Bolton chuan Trump hian NATO atanga in nu do alo soirik to thu a soibok
China le Russia chu trend omatan Trump hian adu lo ba wangin an du emaw du lo emaw Greenland hi la ka trul ni in asoi rampani hroi tu tenen in lai china thatak am nei thu le Greenland ero apek thei lo thu asoi tel heti lai hian Denmark chun US hi Greenland lak tuma aron chet lui chuan sipai chakna alo man mai tur thu asoi ve bok an ho tu te thu ngak masalovin Denmark sipai te chuan US sipai te be theina an nei don ni in Denmark Defense Ministry chuan thut chu asiam NATO ram dang ten an thutiam an len ngam don em ti chu khoveli na ngai ven ber pakhat ani Greenland awang hian in Indo pui hi achuk lawang ti soi theia har khop mai Trump hian Greenland hi abom ngal mi don ti na anilo Carlet sungin Marco Rubio chuan Denmark atlo dona hemi ma hi chu an chekher om love US le China aboyangem China hian Latin American ram sanga 15 billion huvel z investment sumdom na akalpui meka Traman Latin America a control na sa zual chuan China mabak athimang US le China te hian trade deal mumal an nei thei lova China chuan duhna US bekang te alei du lova US su rare at lamah achung nun ziah aso khum bok Trump chuan tinat let ve atum ani thei Venezuela in China ne na $10 billion chuang ala bati China in achan don nge oilin an don chunzom don shiat anilo Venezuela rama Chinese oil company te po an mang anga China sarkar ne na thuron an la chung mai ani US in Sado Fleet long aman Sawisel chuan China oil laklu na poimo aboi thei Sado Fleet phur oil leina sa berhi China ani trongkam chuan China hian USC adem na sa le indolo dana dap zuizel don nge acheve ang Taiwan chungchanga Trump chuan ziah thu ani mayalom ti in Japan anga China ṭhin rim du lo Trump athu so hian Taiwan a hlau thona asiam thung US su Taiwan lama atang don lo em ni le ti zona asiam ma se Trump hian ziah ne na hian Taiwan a be chuan alom lo le tur thu a hril to ni in asoi thung China hian Taiwan be se USC inrawlh lo ta se Japan le South Korea hian US an ring lo zual theia an mani nge invent tumin nuclear ral thom thlenga nei tu na an nei dai theyang April kha khian Trump chuan Beijing atlo mela anulama zia po hian US lo tura duan lo kani US Israel versus Iran US in a clearing tunlai Iran buaina chungchang so in Trump chuan uluk takin Iran a thil omdan kan thli thlai reng tunma anga poisoi lo nun na anlak le siam chuan US na takin a chut le karing ati Iranian Foreign Minister chuan US de Israel nena indo an du lo thu le a tru le ro chuan anin reng thu asoi Iran official dangte chuan Trump chu Maduro anga mana Paihthlak a trul thu asoi bok Iran mi puite protest a thop wangani Trump chuan Iranian khopui lian ber pahnia masat chu mi puilung oilo maktadoi khat chuangin an lato ni in asoi opetu te u chuak ro u atibok kumsang khazako somsari pakwa Iranian revolutiona Islam kulmu khovin an Paihthlak tak Iran lalfapa kumsomruk pangami Reza Pahlavi mingte po lamri kaniya ani hian mi pui chu a fuih por hle bok Iran buaina hian mi tam takin nun na an chan to asang telman an ni to bok Iran rama Trump inrawlh tura aw vak te po an katnuk mai Iran chu Israel nen anin dole khuna a hloma misaila zatel kap thei turin misail lama bok a tron le mek nia hriat ani Israel chun Iranian mi puite lama an tran thu apuang to Iran chun he protest si Iranian regime Paihthlak tuma US le Israel malak na ni in an soi Maduro man tura tirchu a Delta Force te thokha Iran rama mission nei turi Middle East a tirchu an ni thu thang te a oma finfiana ero a omlo Iran ral thuam mania Iran hian Russian 9K720 Iskander ballistic missile adong ni in Iranian media te chuan an tarlang azat hriat ani lo he missile hi NATO chuan SS-26 ton anti KM zanga vela ka pha a warhead chi sang kezi zali somriat atanga zasari vela phurthei mat 7 dona chakin athok theya atho dana wangin patroit aro le iron dome te tan pu a lo ka har sa tak tura chal ani Iran hian F4 F5 F14 MiG-29 le migrate F1 te an nei sa trawa Su-35 fighter somli pariat alei don ti Russian document li ka trangin hriat ani bok tunaya Chinese fighter J-10C 40 vela dong boka hriat ani
Iran hian ICBM KM sing khat chuang ka pha chu an pe fel trap to ni in a in cha le bok tes an nei to nge an deploy ti fin fi ero a har le Iranian missile technology san zia ngai tu chuan alo dik reng mai the kan shelo tun din huna sa hap 5 chu Iranian missile kap thui berni in KM sang li chunga ka pha a soi ani defense expert tam tak ero chuan Khoram Sar 4 K-bar KM sang ni vel kap pha hi Iran missile kap thui bera an ngai thung Iran hi zong hriat chian a har bokani thil chiang ero chu Iran hi missile le drone lama an hlau om le ti hi ani US official poimo te chuan sipai chakna manga Iran rama che dan tur kong tram an soi pui ti thom te po a om mek ma se fin fi a har viau India hi engtin UN no hi arin tlak lo hle to a Khovel superpower te chuan an che dana atok chin limit an nei ve an ringa globalization chuan Khovel a impum khatir an be sei bok ma se alo ni lo ani hi duam na le thu nei na in chu na hian chim lem anei si lo Hamas le Israel in do na anti top theilova Trump chu Maduro man lo turin an khap theilo du lova Ukraine war anti top thei hek lo Greenland po an veng lowang anti thei chun chu trong kama dem ani French President Emmanuel Macron chuan ramdang te insem tum ngam khoparam chak tam tak kan lo omta a USC superpower kan hriat chian ani athurwal pui ram thren khatte a phasan meka ramdang ten zom tlat se ati international law atangin atal chuk meka ni ati Khovel ram sang te chu thazo ka thoko turi Macron hian aso European ramten US an on Trina Trump hian min ringvak du su ati hloma China Russia North Korea le Iran te chu lom khata an om le a India ero hi chu on lam nei vak lo ani India chon Khovel boy noi a hian engkim ma chon thei tura in pe turin science le technology economy le ral thuam lama te tran alana sa ve hle ani React minor tan China in ngat lutuk to lo te ral thuam tan Russia in ngat lutuk to lo te atum ve meka ma se dubangin akal chak lo ti hretu te kan ni superpower te ataka ral thuam manga in be na class of the titan athen mai hlo om te a om me ma se anni ho hi chona thei chin china in do na pumpel ri andu zo kinarin om ma se engma hi chiang takin a soilok theilo trama chuan international law kama mo lo karil ru su khe ka zirin ka chemai ati ramro pui ber Khovel ram dang ten an enton tur ber fruai tu soyatan chona za thak do Kim Jong Un na te ho soini om to ani Khovel ramdang te hian international law bo cheveta se alom lo ber tur chu US bokhi ani yang hetia kan soi hian ri lo le dictator kan thop ti na ero ani lo trama che dan hi mani in khom pe mi si lova fa te in khom turan nor chen te po a ang do US atanga in la khan zel du na te asiam the expert tam tak chun European ram te chu NATO ke dar tur le US in Greenland na lak tura lo in bo sai lok mai afu ber an ring Trump chuan Colombia, Mexico, Cuba, Nigeria, Syria, Iran, UAE, Greenland, Venezuela, China le Russia te amel rumek ani Trump mu le hriata nge Indo-Pacific region a China in ral thuam le sipayan che khol chiama Russia in Ukraine runa BRICS chuan member nga tial in US dollar an thlau tial bok hengte hi US mi ta tanga thlir chuan an mani be na vekani Trump chuan US hilti theina pawh lang pa Indo si lova China le Russia ti thai emaw vo a trulin a hreta a Maduro kha na turta ani Trump hian US lok na mai ni lo Khovel tana lok pui tur le rem na le mo na nget ron ring chuk se ti Khovel mi ring tam zok te du thu sa mani nge yang eng chen nge Trump hi akal zel dona enge a hrin chu i lo thlir zel phot te yang u po ni sela kan Khovel chu a boy tol tola Trump ron sarkara rin lo dan te in Khovel ron chok boy ta sia boy thla kan ye